Fred Turiyamuhweza umunyishengera habwa Rujumburo birayebembiro mu rugo kugaba impunezi ashabira abantu abakwatanisa abantu benda kwetungura mu makagabo hamwe n'icanga cona ubworo tubwine kala ntimanye ari ubworo bwa movement kuba kubaruhugo kingabwe ari ubworo bwa FDC nangwa na n'ubugiga nabwo tubwine ki tubwine gara kuko twera ko abantu bona basucceeding nabwo cyo ibyo bintu biye bitarukutugasira mu by'imama umubutumwa bwa John Peter Mujunoro mukuru w'ekitongore cya Microfinance Support Center obushomero bw'omujwekerwa we Ahinaman Gibson manager habwambarra ashabira abantu abo butarebera ahantaasya yemwe baba bari abo kwetungura ombyanga byabo so omakagitu mureke tugire ebintu bingi ebyo kutahiza kwatarwe neki hata tushoye tugire ibintu biri kufeedinga omukino wabo ine koko ukagira empunu kimaze empunu zarya amototo genshi mwaho tuwagobera habiri so mureke tugire ibintu bingi byo kutahiza Byamungu Elias Rukungiri abakozi habwa district ya Rukungiri acenire kimwe muze bwo bushomankuza hamwe n'uburugwenguzi obwagumizengwe ibintu nk'ebi nibyo biri kuzingamye ntunguka ombyanga niyo cyamani timbasa kuruzinga empunu 500 because somebody has said they will not come kandi ziri ku rwa president kandi ari kukimanya this is common sense honorable MP Kano Mountain nahurira mukuru wa Operation Wealth Creation habwa Rukungiri nagira ngo abantu nubacenda kushomesubwa haturi ya kintu cyo kwita mindset change ninga okuhindura bitekateko by'abantu bakakunda ibintu bitukubahereza nyira kwecho kureberaho empunu n'ikinyamisho kikubasa kuba kiri kimwe ukukaza kushanga umyaka 3 nabasha kugira empunemwe ushange no tunge empunezi kurengija bamwe bantu abatungira empunezi nabo haruhe bagambire empunu nerya ibintu byitwe bitukuba tukutekateka ngo tubyine mu gasho cyo kubanza twine entoke empunu nerya ndere wakarunja kunyihira mu mpunu katandika natunga empunu 2 enshija n'enkazi kuyazire yajigije byana 8 kuyajigije byana 8 nabiguza sente zo nkana bendiye roni nadishashurari roni obuhinji no burisa bihwerire cyangwa entaasya yihanga konka abantu bingi tubari kubyejumberamo gashakwa ere akiza